Svima ljudi, dobrodošli u moj novi video. U današnjem videu ljudi smo u najvećem akvaparku u Hrvatskoj. Tako da danas ljudi samo ludost, samo se razbacamo, pravimo sranja i tako to dok nas se izbace. Tako da ne duljim previše ljudi, evo tu ovdje imamo kartu, najveći akvapark, tako da ne duljim previše, idemo u video. Ljudi, sad smo ušli u bazenić. Kao što vidite, akvapark je tu, tako da, Ok ljudi, sad navodno idemo na ovaj što je jako brz, a onda poslije ćemo ići onaj tamo najviše, znači tamo poginemo. To sam negdje. Idemo ljudi, Top Gun se zove, idemo poginuti. Može! Ljudi, bili smo tu gore na ovom plavom katapultu, na mjesec. Ne radi, ne znam zašto, tako idemo na ovu mjesec. Idemo prvo dole po spustu. Burdi! Idemo moj pusto. Pa jebe na vateru, pičku. Evo prije. Nećemo izgurat. Adam. Skoč! Nešto je puklo bilo bez zajmanci. Ja skoro sletio s ovom morat. Ljudi, 200 lajkova snimamo sa Kibo Kanu. Moje, da. Ovdje je pretopno. Ovdje se barem ovdje vodita. Ljudi, idemo na Tigra. Znači sad kad se nisam usro, neću nikad. A poslije idemo na najluđi tobogan u Hrvatskoj, onaj bijeli, niko ne ide na njega, prazan tobogan. Tako da
idemo sad na Tigrasti, ićemo na onaj tobogan i ove koje nismo prošli, idemo jest i nastavljamo dalje. Samo jako i onda poslije neke ludočnemo skakat salto i to u bazenu. No ovaj ljudi, Tigrasti idemo. Idemo. Ajde. Šta je ovo? Ovo mene ni ne vidi. Veseli buraj! Ne bio! Buraj! Prvo smislio svemu u njegu. Sranje. Ajmo. Teraz ti kad gledaš ovo, znači ovo sranje tamo. Znači vidi ovo. Evo, to je kurac, znači... Jebote, što je ovo vrtnikom. Sranje. Ova dva ljudi, ova dva ne ide više nikad. Evo, sad sam bio i nikad. To s nogom ću dariti. Ja lego buraz. Znači u biti, ovo je sranje i sranje. Imaju dobri tobogane, ali nisu neki. Ok ljudi, sada idemo na, pored onog bijelog, onog najvećeg u Hrvatskoj, Isus. Idemo na ovaj zatvoreni sad. Izgleda jeben, ali nećemo vidjeti. Penjamo se gore, ima puno hoda. I poslije idemo jest. Ok ljudi, ovaj tu tobogan je najopasniji, znači u parku i u cijeloj Hrvatskoj, tako da njega ćemo ići na kraju videa. Ostanite do kraja videa da vidite kako ćemo na taj ići, iskreno uslušam se kada ga gledam samo, znači ne moram nići na njega. Tako da prvo idemo na ostale tobogane jest i onda idemo na ovaj tobogan i bacite like, sub. Ja sam na turno buraz. Jebo, gledaj sam pad. Uzeli smo za jest i pit, sad idemo jesti, cijenit ćemo hranu i to, tako da, i poslije idemo na onaj najveći tobogan, tako da ostanete u videu. Ljudi, ja sam uspio. Idemo na najveći tobogan u Hrvatskoj. To je ovaj ovdje, ima jebeni pad. Još kameru držim, koja mi nije stabilna. Ja se uspio. To žešće. Vidite koliko smo uspjeti. Bacite like i subscribe. Vidite gdje smo došli. Trudimo se za vas. Idemo uspjeti, idemo krenuti. Najveći grad na svijetu. Rekao sam 100 lajkova. Ja se uspio. A ubore. Ok, kako moram ja ovdje staviti? Ok. Može. Gdje šta ljudi idemo, buraz? Ja se usro. Imamo dvije kamere, kao što vidite dole je kamera. Da. Moram držati kameru da mi ne padne. O, jebote! O, bude. Ja ću brzo liniju, je. Ajmo ljudi, opet ta čista klasikica, pričamo samo i ono. Ovo je dosadno to boje. Ljudi, ovo je najveće sranje od toboga. Daj mi botu u oči jer ću ti jebat. Jebat ću ti majku! U sve mi u nos uspao. Ne idem nikad više ovdje. Ajmo. Ovdje trebamo ovdje kao ležati. Ljudi, iskreno, ja uživam u ovom.
hvala vam puno na svim lajkovima, subovima i na podršci od prvog videa kad smo izbacili jebote, već je odlično. Vi ne vidite ništa, ali nema veze, barem čujete. Stani jebote, vete jebote. No, alo, šta je ovo jebote? Evo, pazi, Ajmo se ubaciti. Listen. Sorry. It's cool. I'm sorry. Pičke, ne se ljudi leđa spustit, tako me boli, evo, ja stao, bok te. Sranje to bude, nekako krene dijete bude, napravit ću ovaj TikTok. Da ne vidim kuda ide, bok te crne, moram se biti. Dobro, sad idem. Ljudi, ja stao, buda. Leđa me bole, moram ih dizati. Ja stao na sretu. Ljudi, ozbiljno idemo gejnera. Nek me jebe ograda, ne mogu da ga zavrtim, da ga zahajtam. Bacite like i subscribe za ovaj video. Znači, šta radimo sve, trudimo se, snimamo, tako da bacite like i sub. I ako niste pogledali video u Karlovcu, 100 lajkova i idemo bajsom na moj nekih 150. Pogledajte ovo, znači vrijeme je za trošenje malo para. Sad krećemo ljudi, znači pokušat ćemo dosta mašini. Da probamo nešto osvojiti, možda nešto odnesemo doma, tako. Ok ljudi, sad je vrijeme da krenemo, imamo pare tu, još možemo exchangeat. Prvo ćemo baciti košarku, malo ćemo tamo uhvatiti ove plišance. I za kraj ćemo probati, daćemo 2-3 pokušaja ovog Medžeda da uhvatimo. Iskreno vidite Medžeda, burazer, ako to uhvatimo, dijelim neki ovaj, znaš kao, tako da idemo ljudi.
nemam pojma. Ajde, idemo sad ovo. Idemo probati sad ovo. Što Pikachu, a? Ajde, Pikachu, iskri. Ovaj nam je mogu staviti. Daj sad. Sad smo uspjeli 900, samo malo više. Loše. Šaku sam udario. Loše, stvari. Neće ga više. Neće, bre. Ajde, kamo. Fake je, nećemo. Hoću tamo one plišane, kako nerviram ovaj. Slušajte ovako ljudi, u Istralandiji u životu nemojte ići ovdje. Zato je prazno, jedini smo mi, da vam ne kažem da se ovdje ništa ne može osvojiti. Sve je za kurac, mrš! Ok ljudi, to je to od ovog videa, nadam se da ste uživali. Znači, bili smo u najvećem akvaparku u Hrvatskoj. Tako da ljudi, sljedeći video niste spremni šta dolazi. I naravno ljudi, rekli smo 100 lajkova na videu u Karlovcu i idemo bajsom na more. Već sam odlučio idemo bajsom do Pule, što je 150 km. Tako da, želim previše, bacite like, subscribe i mi se vidimo u sljedećem videu. Pozdrav!